Any questions from the speakers or from Fazia, from the audiences? Yes. My question is, was the original document written in English or Punjabi? Okay, would you like to speak? This novel was basically written together, like all dialogue in this novel, and people who have read it know it's a lot of dialogue. It's like 80% dialogue. And each dialogue was written in both Punjabi and English, in English and Romanized Punjabi. So my first editor, Michelle Cheriston, she'll be there tomorrow, I think. When she saw it, she told me, she said that you'll ghettoize your writing if you don't remove the Punjabi from it. And when I actually did this experimentation of removing the Punjabi, it was the Punjabi novel. So it was really a very empowering and interesting experience for me to go back to Pakistan and then, actually write it in Shamukhi Punjabi, because it was, first the novel was all in Romanized Punjabi, because I just removed it, put it in another file. So that's how it is, and it's a question that everyone asks me almost everywhere, which language it was written in first. I think that it was written simultaneously because of the process. The narrative passages that I added later in the Lahore launch, which was the first launch for the Shamukhi edition, I began to say that I translated, and Parveen Malik and Hussain Naqvi, all these people who were present there, they shut me up right there. And they said, don't say it's a translation because you did it yourself, so you re-expressed it. So this is what they gave me, like that it's a re-expression. So that's how it happened. सब तो पहले तो बहुत शुक्रवान जेडे गेस्ट स्पीकर साडे जिन्होंने आके गलबात की थी और इन्नियां सोहणियां गल्लां कीतियां और मैनू भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली है कि बई ये नॉवल किवें कम्यूनीकेट रीडर नूं करना जी ते मैं कहना चाहनी हाँ एंड दे बारे च कि एंड पाकिस्तान विच भी बहुत लोगों ने इनू डिफरेंटली इंटरप्रैट किया डिफरेंट लोगों ने तो मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि मैं क्यों ये लिखिया सी एंड मेरे लिए जी ये बड़ी एक नैक्सट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनैस की गल है कि कोई इंसान जिहड़ा है वो मैडिटेशन लिए अपने आप को तैयार कर रहा, ठीक है जी। असी तुसी आम हालात विच मैडिटेट नहीं कर सकते, एक हायर स्टेट ऑफ माइंड जान की ख्वाहिश हुंदी है। तो यह जिहड़ा वर्ड्स हैं कि मेरी कोई तवारीख नहीं, मेरा कोई ना नहीं, तो मेरी मदद जो भी कुछ नहीं, एक बुद्धिस्ट जिहड़े मॉन्क्स का एक ग्रुप है, वो ये विरध करते हैं जदों उन्होंने अपने आप को मैडिटेशन के फॉर्म में लियाना होवे कि मैडिटेशन का मतलब है कि तुसी अपनी ज़ात की नफ़ी कर दिओ ताकि तुसी यूनीवर्सल एनर्जी नाल अपने आप को मिलाओ जी। तो वो मेरे हिसाब विच एंड विच सकीना बिल्कुल डिप्रैस नहीं हैगी, सकीना इन्नी एम्पावर्ड है कि वो एक ऑलमोस्ट जिहड़ा है एक अनरीजनेबल काम करदी है कि बाहर ओहदे पुलिस खलोती है तो वो पिछों जिहड़ी है वो अपनी बैलकनी चों आज़ाद होकर अपना निकल जाती है। तो यह एक सिंबॉलिकली तो बड़ी एम्पावरमेंट की गल सी। तो जिहड़ा पैसेज मैं सोचा सी कि अगर मैनू किसी क्या आई एम रियली अ बैड रीडर जी, तो मैनू लगता जो मैं पढ़नी है ना कि मैं अपनी जिहड़ी लिखत है उन्होंने खराब भी करनी है ना पढ़ के। तो मेरा ख्याल सी कि मैं शाह हुसैन की काफ़ी पढ़ांगी, उन सुरजीत उन्होंने पढ़ दी हूँ जी मैं अगला पढ़नी है, वो तो सुरजीत उन्होंने सानू पढ़ के सुना दी है जी। मैं जी वो तुहानू यह दसनी हाँ जिहड़ा काफ़ी दे बाद एक पैसेज आंदा है जिहड़ा एक तो काफ़ी है ना जिहड़ी कि एक तरह माहौल जिहा सैट कर दी है इस नॉवल ली रीडर वास्ते। तो दूसरा जिहड़ा पैसेज है वो है नां दे बारे च। मेरे नां दा मतलब हर बोली विच होर है, अरबी वाली सकीना चैन दी रूह,
इब्रानी दी शकीना रब दा अंदर वसदा नारी रूप ते निसगा लोकां दी बोली वाली सकीना दा मतलब तुंदां दा दरिया। ਸਕੀਨਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਸਕੀਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी That's beautiful। जी, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਸਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਦਰਿਆ? ਤੁੰਦਾਂ ਦਾ। Beautiful, beautiful। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੰਝ ਵੇੜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲੌਰੋਂ 50 ਮੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੇ 20 ਮੀਲ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਖਾਲੇ ਟੱਪਦੀ ਪਿੰਡ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਕਿ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਫੋਕੇ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮਾ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਮਾਂ ਨੇ ਮੋਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਏ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ, ਜਨਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਦੇ ਗੋਰੇ ਯਾਰ ਮਿਸਟਰ ਵੈਬਸਟਰ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾ ਕੋਲ 60 ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂਰ ਜਮਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸਣੇ ਬਸ 2-3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। I think refreshments, right? Okay, we are coming to the most anticipating part for the kids. We will be opening that food part so you can go and enjoy yourself. I think refreshments, right? Okay, we are coming to the most anticipating part for the kids. We will be opening that food part so you can go and enjoy yourself.